уважаемые якинцы, сегодня во второй раз выступают наши педагогические коллективы. Первый раз, когда был здесь кто, может быть, прекрасно выступили наши танцоры, певцы, чтецы. Давайте пожелаем сегодня им тоже доброго пути, чтобы порадовали они всегда нас, наши педагоги. Пожелаем им здоровья, чтобы в конце учебного года получился хороший результат. Дети получали побольше золотых медалей, серебряных медалей, побольше пятерок. Ведь в этом заслуга наших учителей. Фестиваль народного творчества, посвященный 50-летию Победы, салют Победы, продолжается. Снова сегодня перед вами на сцене учителя района. Первое слово мы представляем новоишлинцам. Итак, встречайте, Новоишлинская школа в исполнении хора Данжера, композитор Нур Даутов. Сегодня навсегда Журавль на сцене. Thank you.
Sizning oldingizda rayonimizning ko'p shahirlaridan birisi Sevila Kutuyeva. Onu ko'plariga tanıy, smotrlarda ko'p qatnashgan Bayazid maktab o'qituvchisi. Bugun ol sizning uchun shusha yillar o'zining o'sgan yillarına o'rnalgan she'rini o'qiy. Sevila, пожалуйста. Xatirlawda og'ir yurakka so'g'ish degan ernu titrevlarni chog'ishtirib bo'lmaydi davulga. Bu ernular bizning ilga keldi qo'yga butun ovulga. Balaları bilen jılay irlerini uzatdı bir ko'p onalar. Erkek sözün bir de ektelmedi. Tuğmay kalgan koy bir balalar. Ayrılganda soңғы kulugum deyip uylamadım, hiç de bilmedim. Seni uzatkan жылы aylı kişine көңілім bilen her şak izledim. Bulunlarga aşıksam çeşeklerde kori tüslü mine kızganıp ilge kilgen koyga hasretler uçsayken var uftanıp. İlimizni düşman tutkadıkta nişledin sin ilim nişledin gaziz balalarını otalarını merhametsiz itip jirledik. Her gün sayın koygalı haber kile bilip bulmay şunşak nişlerge otna sonu kişip varır idik mümkün bulsa eğer jirlerge. Esabiler her gün irten turgayş eti koya deyip soruyorlar. Ne deyip kine cevap verirken bu sıravını erli üstev deyip bilmiler. Var ağırlık bizge durup kaldı. Sıyır jegip jirler tırmadık. Beleke yorba, beleke şona bilen. Kış yoğarga utun taşıdık. Otlarının da yokuşu bulganların otlu asker için oldular. Gözgü şeşu, uğurcuyu için sıyırı bilen orup otlarına kaldılar. İmen şeresinden ikmek saldık. Baltırgandan kuymak pişirdik. Berengini kabuğu bile turap kışıtkandan oş da pişirdik. Burun tırtı bilen erikmennin oşlarışın tomurun kazıdık. Olabuta degen şüp bilennin ırlığı da buldu zur azık. Yıllar boyu ikmek görelmedik. Koy birevler oştan öldüler. Oyurun jirev ağır bulganlıktan bir kabirge jigip kündüler. O vakitta kurgen vazaplarını yazıp gitsen özü ıraman. Hatirlew de ağır, yürek erni, göz aldına kilse ol zaman. Elde ilim bir tatınış tügül. Tiginde mında kabına ut yolkın. Kimde suğuş, kimde iş ikenin, oğlu bilken şunu il halkın. Вокальный ансамбль Микиш-Башевской школы, песня «Солдатлар».
мектебінің оқытушысы Мөнирә Фарвазовна Сакаева. Үтмей тұршығын меркетәлі, біраз ғана сабыр етәлі. Ешлік язларынан, сүйулатларынан, ойрыласы келмей бетәлі. Ешлік язларынан, сүйулатларынан, ойрыласы келмей бетәлі. Yazgı yarsıv yılğa şekilli, aşıkmasan bula bitinde. Көңіллерінің әлі шәшек отқан мәлі, өтмей тұршығын меркетінде. Көңіллерінің әлі шәшек отқан мәлі, өтмей тұршығын меркетінде. Үтмей тұршығы меркетәлі, таң желләрі өтсен бетімде. Көңіллерінің әлі назға толған мәлі, өтмей тұршығы меркетінде. Көңіллерінің әлі назға толған мәлі, әсенінде жетті дейсің мә, әсенінде жетті дейсің мә. Біздің ғұмыр өтті дейсің бе, ол дейсің ба достым, біздің ершілік әлі бір қашанда өтмәсі шекілі. Ол дейсің ба достым, біздің ершілік әлі бір қашанда өтмәсі шекілі. Өтмей тұршығы меркетәлі, біразына сабыр етәлі. Ешлік язларынан, сүйулатларынан, ойрыласы келмей бетәлі. Ешлік язларынан, сүйулатларынан, ойрыласы келмей бетәлі. Ешлік язларынан, сүйулатларынан, ойрыласы келмей бетәлі. Ойрыласы келмей бетәлі. Вокального ансамбля Никитомакской школы дусларыма.
hatta yuvalar Şilpereme kilgen yüreklerine Yoşıkların cüyubi kavur Şilpereme kilse barsak kütler kimler iken kimler yuvatır Yaralangan yürek perdelerin beyler için yolun kim talar Yeter bu kılık Dile bəxtlər, dile şadlıqlar Düşmanına hatta yaxşılar Şilpereme kilgen yüreklerine Yoşıkların cüyubi kavur Şilpereme kilse barsak kızlar kimler iken kimler yuvatır Yaralangan yürek perdelerin beyler için yollar kim talar Yaralangan yürek perdelerin beyler için yollar kim talar Kazıları Mekkebaş Maktebi okuyucusu Firuze Sabahı okuyor. Inde түгел, төштә күрдем аны. Язгы таңдан кызлы батканын, көмеш сыер булып теделешеп, кыр катар үсеп кайтканын, йөргән яшелине, күкзәк зәңгәр, шундай матур суак яд ине. Йөргә, күккә, төпе зәңгәрлеккә, бакта акылымдан яд инде, шундай якты суак яд ине. Кыр катар үсеп килә ине, таң нурына мансып түштәрен, ниңә әле был төш онытылмай, онытылганда башка төштәрем. Кыр катар үсеп килеп төште, тыма күл буена, таллыкка. Һаумы кадар дигәнем, һаумы якташ дигән тавышка ышанмай да тордым. Минем алда Кадар түгел ине, һалдаттар, төшләрендә сыңлай медальләре, шинелләрен төреп алгандар. Һаумы, туган, дидер, бетте, дидер. Онытманым әле якташтар, исләйдәр мәле, без бит, дидер. Яуга үлеп калган һалдаттар. Йөрү янган сактан нисе китеп, йоклап ятмак кирәк кабердә. Туган якты күреп китәйек дип, кайтып төштек бына хәбәрдә. Табигатьнең уяу бер мәлендә, ял кайын без шулай итәбез. Һаман хөреп киткән җиребезде, һаман һагынып көткән әсәйдәребезде, балаларыбызды, бизәләребезде, ял кайын бер күреп китәбез. Тик үҙләре генә күрмәй кара. Күрнәбез бары, төштәбез, төштәгенә, осрашырга хукук бирелгән, һәм бары тик кадар булып кына кайталабыз осып бедилгә. Һездән безгә бер ни кирәк түгел, тик шуга һез калак халыгыз, онытмагыз безне, онытмагыз. Ешрак бітті, итке алығыз, құяшлы да бұлыр күндерігіз, аяқ күпті қаплар бұлыт та, ұнытмағыз бізді, ұнытағыз, қайталмағыз, қадар бұлыт та, шулай тінілер де юғалдылар. Кетамак мектебі директоры Явит Гатаулович Магдиев.
كلنا. Gracias.
Sizi düşesiz
sayın sizi düşesiz isimler Dağlı gülüp dıra Dağlı gülüp dıra Dağlı kurası ileri de gülüp dıra Dağlı kurası ileri de gülüp dıra Dağlı gülüp dıra Dağlı gülüp dıra Kurası ileri de gülüp dıra Dağlı kurası ileri de gülüp dıra Dağlı gülüp dıra Biwi ultertayım olmağız. Başkara.
Hey,
dostları gitmezken yere giyilir. Şu mezgilde mengülükке kalıp dik vakitle minne yiyiniz. Dik vakitle minne yiyiniz. Dik vakitle minne yiyiniz. Jırlap gerçek eli dostlar. Yoңғешлі мектебі оқытушыларының вокаль ансамблі башқары.
Bilmegenler uyulanır Şu dıldaşı tamşı tama Şirkimiz suların Yazırına sağındır Eğleneler yıllarım Şu dıldaşı tamşı tama Şirkimiz suların Yazırına sağındır Eğleneler yıllarım Yokturunda güç çıkarıp Dağıtan da tam çıkar Eller şatlık yaşım olur Gözlerimden kandı var Şu dıldaşı tamşı tama Şirkimiz suların Yazılır sağındır Eğleneler yıllarım Şu dıldaşı tamşı tama Şirkimiz suların Yazılır sağındır Eğleneler yıllarım Tamşı tama Tamşı tama Tamşı tama Şabala. Köylerinin dolşuğu Etköy gözlü kıynamadı Rencitmedi söz eytip Ondan kolgan dolşuğu Tırraman iskertip Koyğılardan, ofatlardan Yırıkıdır seni baba Kıranışlar işlegençe Ozağın sin şamala Tevfikli
işler işlegençe azağın sin şamala tevfikli bulsun balam uzgan indi balacaklar ana talgan ağaçtaylar Əskeylərinin sol çığlığı günahlardan saxlaylar Qayğılardan, afatlardan yıraqıdır sinni bala Qırınışlar işləgənçə azağın sin şamala tevfikli bulsun balam Toqçılıqlı makşalarını basmasın qayğı yigit Toqçılıqlı həmmə dili balalı bigit izge Qayğılardan, afatlardan yıraqıdır sinni bala Qırınışlar işləgənçə azağın sin şamala tevfikli bulsun balam tevfikli bulsun balam Başkanımda sıvaylılar diyor.
Jilder Mektebinden Münevvere Gariyeva.
всякий случай технические неполадки. Синтезатор шундай бир уже настраивать деп үлгердилер. Сиздин үчүн хәзер сәхнәдә Томьян Таймас мәктәбе укытучысы Мизилә Забировна Валиуллина. Сезне яратып тыңлаган җырчыгыз. Хәзер сәхнәдә Ишки мәктәбенең инструменталь ансамбле.